Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу күлкү сүйүүчүлөрү. Бүгүн кыргыз сатирасына, кыргыз кудуларына салым кошолу деп кыргыз улуттук атындагы Токтогул Сатылган атындагы улуттук филармонияга бүгүн концертке келип отурасыздар. Кыргыз кудулу Союзбек Сейитказиевдин концертине дагы бир жолу кош келипсиздер. Bir ayıldım balları konser koyup atat. Bardıq öz aytқандай bir ayıldım balları eкен. Толук деген айылга илгери артисттер гастролдоп барып, анан концерт бүткөнчө кар жаап, жол жабылып калып, ошол жерде 1-3 күн калып кетишкен артисттер. Күчтүү артисттер барып калып кетишкен, жөн артисттер. Talaska da var ana gel. Bunlar popülerdi bu üçü kişi gelmeye kalkanda Talaska var ana gel. Şunlardan biz gelip kalı otasına gel. Bayağın Rahman Razıf degen ustatım mintet. Kança şakıt güttüm. Bir Nurhat sen de şakıt güt algan. Sen içinde birin yok balasın. Hayırda cumuşasın tümüne jönüysün deyip. Ağay dedim, men içimde girelemez, men içimde mayda yok. İşe aram var ekeni gümem. Bir ayının balları olsa da ben жақсы жағын айтып koşum керек, madaniyatlı ballar. Sөгünbeyt. Çın sөгünbeyt, madaniyatlı ballar. Bir tiyatrın eşigine ele tepkilep girmeyt, men uşerege direktör bolam debeyt. Madaniyatlı ballar. Bugün uşo konsertten madaniyatlı bolmadı. Biz Kırgız'dan piketke çıkkanda gana madaniyatlı bolmay jatabızlar. Biz miting uyuşturganda madaniyatlı bolgan үйрөнүшүбүз керек. Мына бүт өлкөдө митинг болду. Европада болду, Азияда болду, Латин Америкада болду. Бардыгы пикетке чыкты. Бирок бардыгы маданияттуу чыгат экен. Мына митингдер маданияттуу экен. Аккуратно чыгып, буттарды коюп алып, президент кетсин, кетсин, кетсин. Пазор, пазор. Маданияттуу. Biz uşunu үйрөнүшүбүз керек. Biz андай эмес. Bizde сразу эле. Эй! Кетин! Hey! Ket! Кетин! Кетин! Hey! Abi, ата dey! Кетин! Bizde madaniyatlı uçuruşuz керек. Ket, 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 hey! Ket, ket, ket. Biz anlayamaz ekemiz. Biz bunlar grubuy mamile kılıp jörötkemiz. Madaniyatten жақсы eкен. Bir azır mına kol çabının markı ketip kaldı. Kimge kol çabıştı bilmeysizler. Artistlerge de kol çabıp gelip sizler artisti popülerliği kılgan el sizler. Deputat kılıp kol çabıp gelip şaylagan sizler ister. Prezident kılıp kol çabıp gelip şaylagan sizler ister. Şu kol çabı mene, şu kol çabına markı ketip kalasın. Hazır. Bir aksakal ayından toyga gelip bay biçesinden toyga gelip öyle en tamak jeyin desile tamada toydu başlap kaldı. Kolçak kovala. Kolçak öyle en tamak jeyin desile 2 jaş kile jar çığa kolçak kovala. Jön çapmay turup alıp çapkala. Turup alıp kolçak alıp. 2 jaş kirip gelip zaks beret agaga tura kolçak kovala. Hem çın zaks bolsa meyli, jön ele kagaz. Agada kolçak alsın. Ağlamit olsun, erkek törösün degender kol çapma dedim. Eminim erkek törösün. Kız törösün degender kol çapma, eminim kol çapma. Yeni tabak jeyin desengile, 2 jaштын жеңилиби вайстеп болот, ага кол чапма. Топ кезилет, ага кол чапма. Ошентип отурбай айылдан келген аксакал шаарга тойго. Тамак жебей, ачка, колдору ооруп, toy bitkenden paket alıp alıp kendini eşine oturuyordu. Bas yani getiriyor. De üyüne varıp paketi cayıp kendini şaşmayacağız. Avuşka canlı tamakçıydı yine bu. Az kol çarpma deyin eşim. Özüsü. Deyip şaşma. Al bayım çaba. Akraşkanım. Televizor sayıp koy benim için televizor.
Televizor sayız ele televizorda konser kılıp alıp bir alıp barış. Kol çapın. Öçür. Öçür. Çok rahmat. Bugün konserte ayal zatı koyup gelip kalptır ayal zatı jönünden söylep öteyim. Biz erkekler jaşoodо filosofiya katары ойлонуп көрсөк болот экен. Biz негизи эле эркектин жашообу аял затына гана ыйлайт экенбиз. Төрөлгөндө апаңан калбайсың, атаң нечүгүз ак сүтүң эмен деп чоңоюп алып, башка кызды сүйүп калып анын аркасынан ыйлайт экенбиз. Айгүл, ак сүтүң эмен, ак сүтүң. Ак сүтүң эмен, айгүл. Негизи эле биз аял затына ыйлайт экенбиз. Эркек кандай эркек болбосун аял заттын койнунан чоңой өзөт экенбиз, аял заттын койнунан. Чоңой өзөп башка аялдын колуна барат экенбиз. Başka aялдын колуна барып, ошол жерде жок болуп баштайт экенбиз. Мына 70 жашың. 70 yaşın, ayağın neçe olasın? Tokta ey! Tokta değil! Tokta! O şehirde ayal zat oylanıp eken. Eğer sen жақсы ayal bolsa, kurort kalıp barat eken. Kurorttan 70 yaşın. Ayal zatı 50'den keyin ele oylanıp eken. Ne kılsam bunu dep. Sen generalsın mı? El artistsin mi? Bana zor den değilsin mi? Bardığı ayaldın koluna eken. Ayal kalasa seni ağacığa jönötüp, aksakalıp atаңар batı verir. Atаңарсыз unçuk bağla dep, kadır baktığın törbe oturup koyar eken. Kalasa ayal seni insut kılıp koyar eken. Ошентип Türk dünyada koşay çıkıp ketip kalat ekенсиң. Болсунбек Исаков деген кудул айтат. Неге эненин таман алды бейиш деп атам? Неге атанын таман алды бейиш эмес? Аял затын таман алды бейиш. Себеби аял заты жакшы жерде жүрөт экен. Роддом жакшы жер. Жарык дүйнөгө келген адам баласы. Кухня жакшы жер. Спальня жакшы жер. Erkektin tamanı kayıkta gana жүрбөйт. Kayıtı oşol tamanda beyиш bolsun. Erkektin tabanından jaydın günü 20 metreden tozok çıktanat. Oşon üçün elinin tamanaldı beyiştin ayaz zatına bergen eken. Yaşasın kırgız ayallar. Rahmat. Rahmat. Katı bolsa olaslar işeni olmayın ana. Эми сиздердин юморыңыздарды башка жака бурайындагы биздин кыргыздын улуу оюндарын өткүн келип турат. Биз кыргыздар ар бир улуттук оюнду чыгарганда дагы биздин ата бабалар философия менен чыгарыпты. Мына канталамай деген оюн бар, билесиздерби? Ата бабалар ойнаган канталамай. Илгери эле канталашып келген экенбиз биз. Чүкөлөрдү өкчөп жүрүп, 36 чукак болуп, бир чүкө кызыл болуп, хан туп калса баары талашат. Kantalamay. Eğer han çık turup kalsa ağa şans verip 3 yol öpçede.
3 жол өтүп атканда дагы таатып калса дагы табышат. Биз ата бабаларыбыз oyun менен эле хандарга жакын мамилени кылып коюптур. Илгери эле кыргыз хан талашкан экенбиз. Мына кыз кумай деген оюн бар. Муну оюн деп түшүнөбүз. Бирок биздин ата бабалардын акылмандыгы. Когуз жоо келип калса, биздин кыздар душмандын колуна түшүп калбасын деп, душмандан качырыш үчүн кыз кумай деген оюнду ойлоп тапкан. Качан? Чабат атты. Бетин öptürбөшүн. Жигит жетип калса бетин öptürбөйт. Бетин öptürбөш үчүн качып бараткан кыз жоого денизин карматабы? Бет үчүн ушунча 60 жыл баратат бет үчүн. Bir bit go. Bir bit üçün ölüp kalsam ne olur? Betin ayam kanday kaçıp atat joğdan. Karaçı. Kanday düşündürgün. Betini öptürbey janan çat çapkan kız joğu gelip kalsa al moynun karamatpay. Karaçı kanday filosofiya. İlk kayra balanı kuvazın degen. Jetsen kamçı menen savaysın degen. Ata babalar, koks bizim erkekler Mas болып қалса, қылышты қолға аттады, жана жоғын қуып жетіп, шалат! Мына, қырғыздың қандай философиялық нәрсесі. Азыр қыз қумай көп болмай қалды. Азыр қыздар фитмені алып, гайдан қачады. Бирок гай жетіп қалсам не қылады білмеймін. Әрбір ұлттық ойынын жарала берсін, Улуттук филармонияда Кыргыз Кодулдарын концертинин күлкүсү жаңыра берсин. Бар балыңыздар.